Ebusia ewiase chese asemwe de ebo mi pusa ubeje di se eye awarefuo bi oba ne kunu ana etumi asore akofa eye petrol akohwie gu ono ankasa oba ne nua efie etumi ahye one ne ma enyina adwrobe na etum na ehyew anu nukun wo busia ni na adam na o chem dem ni na ye edan na asem ya na fin ayi wo ma GM kra ne yam ahye no ene wo bisasa wo se dian ampani ampa nipa no a o ma bo ne suspect no wo no na kwase ni nua ne dan no aha let's go GH room so any first time I pop into my video so subscribe and am me no click e notification bell no so say any upload bi aba won sapetimi aka na wa share ma fofra be share comment bi awo no ubeja comment section ho e de amame na ukopim Facebook so ayo ho let's talk GH with the same logo Mr. say we kwa follow page no na wa like and so e de amame na arahusem BSC ewa Azim ewa Western region na chese abomi kusa arahusem a woti a woyem behye ni nyina ejina se eye anuafo mienu chese oba ene oba ana mu mienu no eye omo maame ewu na wama omo agapade eye dan na akodi baako ensem nti no the other party ne ante ne ho asiti oni ni kunu aka boma ya adwene etimi akohwe petrol agu ni nua no edan ho etwegya to aba oni ni kunu ene ne ma 4 na chese nipa 6 ena dadan ni ma sesi ade emu miensa ewu ama sesi aka miensa na aka no kra no omuda brem enye kwa akoya ho tesem a chese eye me nwanwa se enua ebetimi ahwe nyankopon anim ayesa ade we na ensem no report ana magada me de brem nti gibre ni tie report na emam na hwe me jodo pa madoba ato emantem ha ya nura de no ara hosem no ato asoma ye you ndasi na hwe ende da abra ye bo amene ne chiru no na mbebu na wo krom ho na ne ebusuafo na nkese pa wo krom ho kan de do krope na wo yan wodu no nyo susu on nde yan papa ya ande da ofimi ne yer nnu bi wo ho ane no kun ade a mbretu no na woni eye dem ebusuai won erham won keka nsem bi a onto aso ni na nde o chede papa no owi no ne yer na ne ne nua ne yer no nua no o chede won maame ofim na na won parent wo film no wo gya won edapedi bi aye edan na edan no chede wa akwa ma edan no finally we kita eye sister na ande da ane no kunu wo hyewe no nti nua no ena ne nsam keka onam keka nde na adwene de wa agidan na efini nsem di a okwana no so befada obegidan no so obegi na se obende se de ohyew na asekrampo na nsakadan na ayade a obeye nti de asem no kunu na nkofo nyina wo tenten wansa wo de mabusuo no do onam do ma wo kay official complaint wo aye police ma wobaba chin aye ukono na nukun na won kogum nti police wa stase a wugudu worry investigation na de anopeya na won kuna yo na under the watching won nyina won ko bia asem si no ena obi sa papa nde onim ho hwea onka ne ye na papa no kan de oye no kor na nara na oye ena obi sa na badi nti a wo wanka ka wo ye peyin na etum na ehyew anu nukun wo busia ni na adam na o chem dem ni na ye edan na asem ya na obi sa na fin ayi wo ma GM kra ne yam ahye no ene wo bisasa wo se dian ampani ampa nipa no a o ma bo ne suspect no wo no na kwase ni nua ne dan no na che ono na nukun ene wo bodam be beyin ni jitum de nankasa na oye o kire ya kire kwan krampa ofada o de ye de ma de no na che na o kire me de okoto petrol ene o do ko fie ho o de ene da ye dike me ka de nkofo wanda no we si that dan kakra ena ne nche no wode nkampu no so abubu bebi kakra nti o chede o de petrol no kofie ho no de petrol no gu edan no hida round ena o de petrol no o hwe petrol no bi gu foma ma o fa line de tentina o de ko nkofo one bedroom bebi a woda no ena o de bi puti roof na ade ni hina do ena o pe nkofo na nkasa so wana atare bi a wo hyeko abima na wo hyeko fom na o soak no o de petrol bi soak no ena o de dua o de tuodo o de tu atare na wo soak no do no no kegina chi na oso matches na odo so petrol na anankasa wo soku wo atanum num na ogina chi no otoe na okwada edan no do nti okada do no the member na ogi obrasi na ogi to na papa na ane da ofim no orkada say them sound no asa odo to do na ogi to na no de
Oxford na Okofi. Ya chere okwa no ono no hu dwumedi na ndida ohyew ebusuamu hina ma eye hwanase o washo da mete tete ade me no ka so kuna yi hina la o police fu wensem wan ka so wa ja tum ebumene busepen na akasa assembly man ho na police fu na nkasa so wonenim na wa kan wa ja tum de na nkasa na obodembra na ubi sa no so na asem hande edana ne yero ne ma me de je ho no ade a ne pen na Facebook fo an se wenka wa bai wonu so entutu petrol ni bi engu no ho na ene ayi na busua no na wo mo hye ne bi ntuaka mo hye ne bi ntuaka ya a police fa ene da we di kana bam dia na nka no po de ya atenda da because ene da mbebu no anape mbebu no wa axim ho no me kire busua fo na nkese bi no nya sam kakrabe kwa ta police fo na de ko bi adu no obo won ho ben na tum na won won so wo ko no te hyem wo oye police anya dama dia na nka dama sam ne de ya atenda da won so wa hye ho bi kwa because na ba bi akwamba hye ne bi said the papa wada ho a ba ku we wonye ngu ya wo bre na when the council partner being bent alive or dealer papa no fe bo ya ukra ni pense wa fuma se no papa no yom o so nke de no fa so ye ni bi unsa sabra no e na no wo kire na yatu no na so na police for the budget enti na che say embebu no mapene Jema on the police fa be mi nkutende ebebu e bibi na anye ne ya e bia na wa tun wala simple ai da hu ina no usuro bata asase na what today ana no bodembra na asase no suspect ba o suspect so won tum na won fam branch won sim but papa na nka wa turo no mutu wa ka de ahwa na wa ye ne di jem say ade oken the power that that he fimpo another kan wa busie fie bi ma jem na nka asam no do obaya asam fofokra sisi apa mo roka tembe bu no chere sisi we yi tagede ya me ampata na police fuja won ndala ya da ma won so obeshi won bi ntimbe bu no wa de jem sisi amino ka won nyu abre papa na me na buso pen no dum komo no buso pen eyende asam no pode won fifi no nya asam bialo e buso pen na cheda na ka ho ma wa ka asam no ma wa chede edan no enua penyin no ano na chede onya dan no ma wonya wa ja to mo waje na kakra be dia anda ene no kum wa ka hwu eye na enua penyin chede na no bontu ho na okekaso onnam na okeka da ni nua no de me mo yen adwende dan waje se oben de se da hwu ono na asifu mpu na ne saka dan na obeye yam ano so wa yen pep ai wa fa bisani ye anti na busano na fen me ba o nia wa wi onua ba no ne na pre ho nya sa na twempo to nua ba nua kakraba na ne pre ho no na the one way sa the system na konta na abedi sa ade no de ma na yere wo nsi dan ni bi asiasam nukun kakraba na wa wadambra no na dasi asam wo oh no ni pa ni asisa gu palete musa no na nipa di boni o atinsem nipa di boni quality mo sum ne sasa edan a wo pew hwe kwan ofa so a che se won pese obia che se won pese obia beje no kra so ayi won bedwana fa ba bia tutu petrol gu dan so yes edi bi atwa hu ahia amempo efom kra no wo di petrol bi atwa fom wo ahia che se ba bia gya no beto no obia ntimi nguram na kwaji bia aso ku niema akone ebizena because aka will say any comment bi a wo no obija e comment section ho ede ama na che se arekosem a esi eno no onua etimi ahwe no ani nuanim eni ni kunu akabom etimi edi ni nua bone a etiseye asam na areho medimani edi atwe because police nsa wo mu ne die yenim se ebekwa akowie baabi a ebekwa akowie pa mo benya justice enti medimani edi atwe any update bi ebefi ho ababi am de baba besomo na meka wo se uko Facebook ayo ho as Let's Talk GH die efutu sem kese na mpese me ne oman Ghana yeche abatu aye betuyi oman Ghana asumdue wo mayi mu enti afi yesa akoso sremo se mo ma asumdue ai bro asumdue so ntena wo mayi mu se ye hwe akosem a eba wo mayi mu a emma ene mofra emmoa ye se ye hwe ye twa ni ko hwe ama hodo so a Sudan ne man aka ho na akosem ti emofra ne ma ye mobo bidwa neja wo ma ne ade enti se ye hwe na se yamfa asumdue ama wo mayi mu a
mwa omeyi entimi tumpo enu ti enwumre nua mesrɛ mo ɔman Ghana fo mesrɛ mo abato ne duru hɔ a nua akɔto dia no abefie bɔkɔ no abehwɛ no mma se be ya kosem ya kan we ya ka emfa sundue mo omeyi ti asundue sem ko an omeyi hia ti esrɛ mo se mo ma asundue ntina omeyi mu no omeyi so asundue be mo a yenya kwa ama Nyankopɔn so enu nyam atena omeyi mu mi di nyame jam ɔman Ghana nkoso ama asundue ntina omeyi mu ma ba